National People's Party jong ka Maukerwat Block Mentagasngi kala yo ban pidang buram ya ki nongkershan bat ki nongket kam jong ka United Democratic Party Maukerwat ki bajulong ki nongkershan bat ai mun sim ai jingmut ha ki jingya lenti ha ka kam san hima sima jong uba ranik tanling do MLA ka Maukerwat constituency ha ka jingya lang bala long hapo ka madan jong ka Nativity Maukerwat Southwest Khasi Hills District laban kedo ba ka jinglait penyeso jong ki sha ka NPP kadai hadian ka rai rangba jongki ha ka general meeting kabala long ha ka khanriu terik uyayong arhaja upenriu hador bar hall Maukerwan kibla sha pidang subha ha ka ni kesngi ban long ki nongkershan bapura jongki NPP hapo Maukerwat block kilong na ka UDP HSPDP VPP bat kiwe ha ka ni kesngi layo ru ka jingkran na uba pulanding sopho na ka HSPDP ban na uba SK bot na ka UDP kibla sha pidang subha ringkat ki nongkershan ha ka ni kesngi jong ka jing pidang buram ye ki nongkershan bathmai layadan lang na do uba prastun tensong ubade usembut menteri rangba ka Jela Meghalaya batkong State President ke National People's Party uba Sotun Menteri badai pet ya ke CNRD block bat ki wede ki kam jok Sarkar Meghalaya u Dr. Celestine Lingdo MLA bat nong aibut ke Sarkar Meghalaya ke Dr. Amperin Lingdo MLA bat nong aibut ke Sarkar Meghalaya ki bala ai jingkeran haringkat ke jingyadan lang ki nongket kam jong ke NPP Southwest Khasi Hills District. Incidents barang one excuse. Ini betul-betul lifestyle ini, nampak kita sedang dari wilayah Pati Juni, sim kelanjut blok sebagai Nepaikan diri cakap. Idang sania begini dalam diri bedon adu mentah. Ngiskem bana yang ka NPP kumbang dan mentah ini ngiskem arajar berperang. Na kene kadong na ni konsensi unni kumbang ye tristom hakadur kapule kadale kapot ninelong bunda na thrai MLA jo kene kadong undehi na NPP kuble sibun nang ibin na yang kadong usna marpura ngisna bendo MLA na kelipa kiri binang bawana sulong ki minister ini Sasimia kene kajing keren gini, ni ayah kene, bahkan ka parti NPP, kadai ka parti, ka ayah jing kisli, ka ayah ya ka assurance, kadai ka parti jing bulan. Langsung kemagren kongres entah, nyimdai ka parti syukulan, kadai ka badan jing bakli, kebelah syukur. Bang Iyo kena kendo mark. Besar Preston Tensok Ibango na kalian joni nilayo kanya kendo igiru suang niyo at penyesok bat kanya parti at kanya kasih sang Pungka District Southwest Khasi Hills i bagade district kabang gadon kam sibun ma ikam Banpenroy ikumta Hakabakum kani kasni mangiyo manuan kan penyeso sa parti NPP kabamapig jay State President but way lagi nangalam ko kadyo sorka ikwa epi ikerpat epi ya kasorkar kapinisco baha panyarap ban penyo hangi apo to kani district yakini jidon kam tiba pinagpesan barin sa UDP niya magkita gulong dini sa kabalingkong kabagi kwae kabong bakinis na pun no ya kasurok na wayloy lengma kamang turwa adu orang itu
But kumjuru idon kisurok iba long kitindon tam ya kipai ba jo kadong kakhan kabakum ka kum kinong kersan kinong yalam jo ne ka party barim ka mangidon yung i bakadon kam ne kata belum ban penhen lo ya kasurok MP Road lalu jangkrem adu lajen rai kene kasurok ka penyeso ya kasurok nanong stan adu wak kaji bat kunjuru ikwa sa penyerap ban penyo yang ini ke distrik Bangila yang ke Bandon Kisurok iba ban penyeso yang kini kilai kini ke distrik iba dangmi kemai na ka west south na ka west kasi distrik bat kita kilong Kisurok ke Bangila ban penyeso bat ka eastern west Kasil District, bat ke West Kasil District, bat ni ke South West Kasil District. Kita kini dibentang kiba nagarian kami kumki nong kesan barim jo party unity. Bidan ko bang ida kerbat. Isa ada apa peserta bain semua habang pet bat jeno lem nan tentang ni jumlah kam kejong ni tu dipat bak jong kadong kathan. Kuwai kadong kam kum kadong kathan sa galong. Bangi kerpanu di serta kapin he sisu yang ni ke civil hospital kabaladon minta dan kaba kin biang ikibun itiar kum tes kum x-ray scanning but quick tes iban paiba dontam nakapor sa kapor nang magipaiba inong dontam su balik tes jadi selong bat punjuru bagi skopha ban penyo ane ban bu susu yang doktor spesialis iba iba idontam ane di sini agane ke hospital ke Jongi bersama ini nasioban om kadang-kadang kabuk siar ya pino bak pijon bak kade ke parti bejongi pijon bak kade ke longyin bejongi kebab mangi hidup tiap dudem ban pek ban yoi keleng sodong jogari India Hanot is patunjuk rakyat jelas. Ya kajing ut, kajing nam, kajing kabaki tribals jongi gitu. Nalu aja katrang ya bu ya pi menunai su iki saus pak kini kikes ki babon ba. Badon kita ki missionary ki bakwa bantuan ban ya thukana ban yalap lalewan ban pentriang ya ke kubur katin ke jongleng kisah kan bisa ke jongleng keserkarin dia mama pikir mana bakit klik day national president jongi day ke parti NPP ke balik saya katakan Ministry of External Affairs Syaka Ministry Joka Home Affairs banyak keren snow bahasa ndai buwan ban buhay snow ngarin dia rewan ban yelop commission mano bala ban yara dang kendiat tayo halu benai balik UCM bangani genduk yakin nong yalam jong ka All India Catholic Association hapok yalam jong Archbishop u Cardinal ni genduk hadeli banyak keren ya kawai ke subjek berkata ke subjek kedai bagi kuat ban pengkela ya katakaan berkatakaan ni om foreign contribution
Foreign Contribution Act kabadai ya kata kajing ai donation jong kisimet lani jong mission bak kibalang beber kikwa ban invest lani banyak lem ya kikun hun balang kikun hun niam ke beber kadon ke proposal bagi kuat ban penggelar ka FCRA ngadito ya bi uji minister Bedon Burom Jomi ubadero u national president Joko Parti Jomi nilai panikendu ya way senior minister Hante ya dari ubanapo Arunachal Pradesh urajiju bagi kita nama timut Banwarna hak tu special session kabilut kilong lagi hante ya paling lalek bania keren rengkat bati nong yalam jom kini diam di papel kebasgul tenat kalomba kipus pun Banwarna ban pas yang tanah kipus pun bat kilarai lu nakaliang jom ka Ministry of Home Affairs Baswa bakin pas kin khot kerpan ya ki ken hon niam ki ken hon balang ki pape ban ya slok hai mereka ka namal bakakta ya ka jinge bat lu ya ki mission jong ki balang bakin niam hakler saudong jong kari India UPA sama mengitip bahag ureu krau jong kejela mikala jemi ubadeiru upa jong ukonrat sama uji minister John Londa bat udeiru national president jong ka parti NPP nidon kawai kenong rim ka bakrau ta nadu katu kapor balas sandur da ulit PA sama bahkan nongren kaba hakmat kaba nengkong jong parti NPP bahintik kadai baka yen nakabenta ki ripat nakabenta ki tribal nakabenta ki Kristen kata kadai ke nongren jong ka parti NPP nama laga kita ya kiwei ki constitution jong ki parti ki babon hajar teli bak ki babon totally hane dijela megla joni saya pule bahaya kita pek ya ka jiya per kapden ka MPP bak kiwei parti bak mentang dan niat ka jiya keren jongi hapo ke parti nadu national president mga nakaliang Joka State kajiya keren jongi benta indesu bangin om dakungwe patang hake jelamigla kabangikwa mutakalong banengkong ng siya bangin ya penteli hapo North Eastern State kata kadai kebenta kabanengkong kabangingi om one North Eastern State tangkaway kasur napo kini ki prateli ki state agajela North Eastern region gitu. Ngajen tu ya empat don kiwai parti kibat berkat ya bapak pungka. 4 don. Pintuli dia ya di UDP 4 don. Maplen ngam bertau ten. Ke kongres sudah ikan don. Ke PGP ngam i bahkan don. Ban persyang, ban lum, ban lang. Ya kiwai pat ki political parties. Hapo North Eastern States jomi bangin yalong kawai. Namar karukom perkat karukom perdai. Karukom im karukom man.
kajinget kabangini don kaya sering kaway pat kasi today na nakadaw ka mapiniyo ya ka respond ka pasunod na nakiparti kibaper pinpay sa Mizoram, pinpay sa Nagaland, pinpay sa Arunachal Pradesh, pinpay sa Manipur, pinong Tripura, pinong Assam. Kibon ki political parties ki leaders, kibakwak bagya join, ngamut pet banong bagya join party bangi, kajimut kalong bangin ya don lang kaju ke platform ya away ke subject baka subject kalong banyada ya ki tribal banyada ya ki pat reunge Kristan bat banyada ru yangi ki badang sakni kata tadi ke nomrin jong ka party NPP tolong masuk siap sendiri mo naik ratio mo Tuy perkat lên mà phải gì kilom kami kilom ba di kon sama perkat baik kalau ada kapor mata bahangin ya teh ngangam ong baki keren dia kapor kelangam ong to ya bisa larang nang ban bisa kansar kalami bata nangkaka isu kebagilan andul mentah kirawan ke television naruh ke chef stand nak kalian jiru rambak jom ke negatan waktu MLA ru rengkat baru bak karnes hati dikit ketiak teli benai cuan television bandiman badon kamlu banbuk asinar di blok banbuk sinar di blok ya kaniru minsa penelongkan ya kaniru nanebuk ya tingin sa penelongkan hindi ang mga kren kung takalong bangimot at penbid yan ulo ang raytok mapi hapo kajabin kinoyalam sa parti berit menta kilajon kan ya kaniru ilabu akmat bamin podonka usam larang bak buruay ne namda sokit baharitin dan bakibangam mendukat dan langsung snei kong aprin nyew pertanian akhir bakiu ngamak ban mundur tinai on kong aprin hanam tak tak cekal ada jalan sulok untuk meruai kong kita dan namda lapoi sulok mana mapoi berpoi sulok berpoi dengan tu berpoi kita kita kok ini syukur kita pemerintah to yung bisa lima piye te kabang kakwa banong kabakat do kolong to ni treasure he gimdon kamban ya ben brio gimdon kamban ni kedokti ya no no andai kan mau ngapen pai biang ya kajimot jompi ya kan nong rim kabas kem kabaka party unong seng ya kan ka party juga ya kabang ikwa banang penklan banang perskem ya kiripat kijongi ya kiniam kijongi ya kijinget kijongi bat ya kaningin yaile da kabab ya ailang mapi kajing kersan ya ailang mapi ya kijimut kijing berkat ngangit kem bangi kinong yalam makabab ginang syushu banlebha laisya sausya nakada ngakwakan ong yapi ko kilok bi ko kilok pa kikon samna begitu kenalem banduai kertang ya kapatien bi yangi kinong yalam ba blei utun kubor hani ya kajing snowrit ya katip riu katip lain ya ka akor ya kaburok bagin yalam ya kari ya kajat beriu ya kajalan kakum kita kinuksan bat kakum kita di jalan na kijing thok kita pun kita kentang
dengan dekat patret tongin yabi nangi kum kayin kum kasen nginam klet panbu cingduai kertang bas ngau baharu banyak khot penyawer syuk nang le sikama ya kiwe 4 kilo kijor kibadam don le sikabin sim kabas ngau tu bakara bakin nyawan banyak don banyak trelang bani kum siye sisen bangin yo iya kata karoy kapa bangin yo iya kata kabit kabian ontang ke konstituensi ontang ke jela hanre wat kari India Barakaway kan setting kan nyau burong ya ke parti NPP kolebi siajan